Idi kalman laeng. Programang ngayong kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Ito surat pagkasalitaan ni Minda iti Pamplona Cagayan, na napauluan iti duwa kami di tapusom. Duwa kami di tapusom, agsalsalud-sud. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tanaala kon di kiti nasken unay nga alaek iti eskwela nga nagreduara kiti college. Kang renaan na unay manong nemi ti transcript of records. Agnay tripak manong. Dayta tirantak. Agnay tripak agawit sa Pamplona Cagayan. Mabaling ko pa'y lakit di ita na. Ta nakarubuhatak nga ruden. Ngem nagtulagan mi kini Ruel nga boyfriend ko. Ngag sinarak kami, wano, agpinakada kami, kaya kita kami iti Rizal Park. Wow, Rizal Park ha, nakalalagip deta ka parke. Dito ilawag deta. Asadag dita high school. Asadag dita, notify. Abay ti Centennial Arena. Nagnaglatan nga napan iti pagsinarakan mi kini Ruel, asadag met, ket aguru-orayan kanya. Mas dawak. Tanaliday isuna manong nemi. Gabu kadi, dadi mi ammo na inton anumanen nga kita kami. Imabayak iti nagtugawan na manong nemi. Imparabaw ko ti maysat, dakulap ko iti abaga na ket pinisel-pisel ko. Manong nemi, nariknak, ti ba nagsannaay na? Minda, siguro, kahit na ito hindi maudi nga pa nagkita ta. Ha? Takayot mo kadi, ang mapasamak na ito hindi maudi nga pa nagkita ta, Roel? Kahit mo kadi mapasamak? Masapol, Minda. Masapol? Nga maudi nga pa nagkita ta, di ka maawatan. Ada ka di problema? Minda, Roel, agkita tanto manen, ikarikan ka. No, diyak makastrek ng trabaho iti ilimi, agsubliak dito ilawag, tapno dituyak ng agbiro iti trabaho. Uri no, inal daw tumanen nga, agkit-kita ta, kasi iti agbasbasa tapay laheng. Kaya no rin no, makastrek akto ng trabaho iti lugar mi, ikarikan ka. Ha? No, sa diyaman lugar mi, di pa kastrek ak trabaho, ikarikan ka, linawas nga agpalawagak, tapno kita ta. Dinak maawatan minta. Anya ko matisang ko maawatan ka. Mabaling ka di, nga ibagam no, anya takayat mo sawan. Roel? Dahito hindi maudi nga panagkita. Ken panagsarita ta. Gapot ta kahit kung nga. Nga? Kahit kung nga, agsina ta. Agsinatang mo lang? Ano, pakiulit mo man, Roel. Pakiulit mo man. Baka kunak no nagbidutak lang yung tinangin ko. So, please, ulitan ko ma. Please, pakiulit. Ulitek, akasitikid daw mo, Minda. Tiko na. Dahito hindi maudi nga pa nagkita kin pa nagsarita ta.
Kabutag sinatan. Ket saan akon nga nakapagtimek manong name pod no gayam ti muna nga nangig ko nga imbaga ni Roel. Agsina kamin. Nagigtutak naglaatak jak pulos ni namnama. Kalbasan tinasurukin nga duwa nga tawen sipod nagkarelasyon kami. Ano jak mariro manong name namin liman ngayon paay ko ti amin na amin ko kenkuana. Ita ay bagana ng agsina kami. Ita ta nagraduar kami. Ngay ti kanito ka at danton trabaho ming agpadpada. Kat mabalim binton nga planuan ti panagasawa mi. Nga mapay nga ita kat bagana ng agsina kami. Bakit? Hawaii. Kat no pa'y saan ko ngayon pangeg ken Roel na kita nga saludsud ko. Ngayon sinungbatan na manong nemi. Mindag sinatan. Di kan mangnamnama kanyak. Gabutadan mas ipatpateg kong iwitis ka. Isong halitek-hitek. Lipatan na kon. Kasla nagsulat ti karabukop ko manong nemi ka po iti panakakilaat ko. Kasla jak mamati kadagit ang nangeg ko agsina kamin tadda kanun mas ipatpateg nang imitis siya. Nakariknahak manong nemi iti sakit. Nakariknahak iti sakit iti kaungak sakit nga nagbalin nga saem nga mangituron kadagiti luwak ngagsangit ngagsaebek tapno maalaw ko ti tapno makaangasak kat nasken ngagsangitan. Ulitek minda. Lating itek, I'm so sorry. Ruel, basta kadilatan kasta ti bagam nga lading item nga basta latan ti bagam nga agsuri ka. Amo ka nasakit. Talaga nasakit. Kansala ka nasakit. Kaputa nakasaksakit. Nakasaksakit unay-unay, Ruel. Nasakit met para kaniyak ngagsinataminda. Tadyak libaken. Nga nagbaling kamot ka napateg kaniyak. Ngimte ko nakon. At damas ipatpateg ko ngimitis ka. Ni Heidi. Heidi, nga masikugan ni Heidi. Kaniso ti kasar ko. Pinagkaduam gayam ti rupam Ruel. Pinagkaduam gayam ti pusom. Dua kami gayam nga babae ti biyag mo. Day ta ti bigtot ko. Diyak pinanunot nga masaktan to ti maysa kada kayo. Kat siyak ita ti masaktan. Ti masaksaktan, tek sagama, ti baybayam. Latingit akminda. Saan nga sinsinan da itong inaramit mo, Roel? Nang namnama keng ka, namati ak nga di nagtusaktan, ken di nagtubaybayan nga niya tinaramid mo. Awate mo ti kinapudno minda. Kinapudno nga saan nga si kaken siyak nagkatuluyan. Makasarak kanto ti sa bali nga lalaki nga nakarimat para keng ka. Idaw tawot ko rita. Katidawat ko met Roel. Idawat ko met Roel nga sabay ko ma, tadi kan to agbabawi ti desisyon mo. Sabay ko ma, tadi kan to agbidot nga nang pili kini Heidi. Nga saan nga siyak ti pinilim. Idawat ko. Nasapay ko ma, tag nanayon to ti ragsakyo. Naragsak kay to ko ma. Naragsak to ko ma ti bangunan nyo nga pamilya. Naragsak kayon to kuma. Itiag na na yun. Indaw-dawat ko na ita. Numan na sakit. Agamanak minda. Agamanak itipat na kidaw-tawat mo. Itiragsak mi. Agamanak. Nakasaksakit manong nemi. Kadyak tupulos malipatan day dingal daw. Dedi nga malem, iti Rizal Park, iti Siyudad Tilawag.
Ngayon saan kong intulok nga maapektaran tarapahap ko ti pinagsina, ti panangisina kanyak ni Ruel manong nemi. No pinasakit, talagang tsak mailantawan ti kinasakit na. Ngayon pinampanunod ko ti karik, kiniamang, nga itata naggraduara ko manong nemi masapul nga siyakmeten ti makaamo. Wait, siyakmeten ti makaamo mang tulong kadigiti duha kakapsat ko. Uli na kami ti ina, iso nga awan ti sabali nga pangnamnamaan ti amak nga mangtulong kang kuana no saan nga siyak ni inauna. Ket, iti minsan nga aldaw manunay mi panagsalita mi kini amang, kumusta mo ti panag-apply mo dito munisipyo, anak? Mangrugi aktun to no lawas na amang. Kita nasaya at unay anak. Adan ton anak ko nga mga opisina. Ket no, okay ti trabaho amang. Ken nagkagetak. Alisto ti promotion kanya. Kita patsyak na nagaget, kanalaing ka anak. Iso nga dakil ti pamatik nga, alisto ka nga ngumato ti pwestom. Malaksida no, at na mangdisturbo ka. Mangdisturbo ka niya? Nga niya amang. Jay boyfriend mo jalawag. Amang. Kasanon no saan na kang asardingan, naging kagandi ka o manugot nga kasawa kayon. Amang narigat na ba pasamag dita? Saan lang basta narigat, no dikat mandi, no mapasamak, kasano pa yung matulungan, dikit ito kakabsat mo, iti pa nagbasa damat, no, iti mabiit, kit mag-iasawa kan. At ayo pa yung mag-iasawa ka, amang. Kat may saa, no, kasta. Anama? Nasayat no kasta kunak, imbagta makaore di nubyo, amang. Awan nubyo ki Jilawag. Kat ni Ruel. Sa mga nubyo ni Ruel? Ay, imposible nga sangapod no tayo baga kanyak ni ating mo. Nga da nubyo nga Ruel tinakan na. Idi amang. Ana. Nubyok idi. Ngimsanitan. Tayin sinanak iti nakabagturbos kami. Siguro. Ken sigurado amang nga nagasawatan kini Heidi. Kasta ka di anak. Nga di ka mala nakita nga nagsangsangit, nga nagladingit. Wano inling-limang mo ka di, diba nagladladingit mo? Amang, niyumis-isam ka nga makaluluan ka. Nagbalinak lang nga natib ka namang. Mimsan ulibakin ka na kayo. Ore ka dagitoy. Kada dapat lang marikrik na kasakit kan sa im. Ngimahon ti pagdanagan nyo, may turak namin. Ken saan nga dahil ito pa nagtrabaho. Ikarik ka na kayo, ama. Lakit na siya at ano kastana. Kaya saan tayo ngagsarday ngagkamang iti Diyos. Kanayon tayo nga kumpet latakin ko, ana. Tati Diyos, ti kanayot nga. Mang tarabay ka na tayo. Saan nga napupuutan, di ba naglabas ti panawen manong nemi tamanipod, iti inrugikon tinagtrabaho. Awan ti sabalin a pinanunot ko no saan nga ti trabaho. Trabaho. Agtrabaho aktap na tapagbiag mi kada amang kan nagitiya ken gastusen at nagastusen na kinituwa nga kamsat ko iti panagbasa da. Ket jak libaken manong. Ket adu dagiti nagbalin nga nagharim kanya. At agarim ka kaopisinaak ken nadapay dagiti babbaro iti lugar mi. Ngem awan na pulos manong nemi ti nakatignay iti puso. Awan ti nagbalegi nga ng lukat. Iti nalagda nga panakakanda to ti puso manong. Awan to. Domingo leplepas tinatendarak nga misa at simbahan iti ilimi ket idi sumangpetak dito balay impasabat ni amang antakan sa nga ilik. Sang ilik? Bisita?
Sino ama? Kat kasladyak mamati, idibagaya, Ruel kanu tinagan na. Duwada. Ada kanu kasinsin ni Ruel nga taga Sanchez Mira, kadisuna kanu tiya, nagpatulungan na tapno masorpulan mi ti Pamplona nga lugar mi. No pa karuba dalang manong. Manong nemi. Napang ko kinita ida. Kimot to nga pimugot ni Ruel manong. Alangan na tag problema unay. Nakaumay ka man, Ruel. Minda. Imayak. Tako na nga sikatin. Makatulong kada kami. Makatulong kada kayo? Siya? Ano kami ti may tulong ko? Iti dakila problema mi iti asawak ni Heidi. Problema yung kag-asawa? Siya ti makatulong kada kayo. Tanya kami ti problema yung. Kahit may kami tagkaanak. Ngayon di sikog ni Heidi, sakbay nga nagkasar kami. Natay, naregreg. Kahit ti may kadwa, naregreg manin. Ket, si kakano ti asit ganmi, tapno ang kanak kami. Ana? Si kakano ti asit ganmi, tapno ang kanak kami, Minda. Di ka mawatan, Ruel. Kahit mo asawan na mindua nga naregreg ti sikog ti asawam, uwan Minda. Kahit tapno saan to kanon nga maregreg. Imayak tapno agpagpakasikan ka. Ano anyaman tinagpasulakan ka. Pakawanan na kuma. Pakawanan na kam kuma iti asawak. Pangasim. Nakaw. Ad-adan nga nagkuretret timuging ko iti dayta nga nangikumanong. Kaslas ti pagawatak kat siyak ti puon ken gapuna no apay nga naregreg wano maregreg ti sikog ti asawa di Ruel. Hangga di kasjay, apo nga agbubuya, kadagdagdagin. Siyak ti makaigapo no apay nga maregreg ti sikog ti asawa ni Ruel. Kat adda naggilap iti panunot ko nga puon tinagpong tutak. Kat talaga makapong tutak manong. Kat saan ko pulos ng lingid kini Ruel ti panagpungtot ko. Oh! Minda. Ulitek, no anyaman tinagpasulak ka. Nagbasulan miken ka. Pakawanin na kam ko, ha? Tanya pa nagpagpagarup nyo kanyak? Ha? Sa ka ko magpungtot. Ano ko ba sa sinuwat sa kagpungtot? Tanya pa nagpagpagarup nyo kanyak, ha? Minda, saan ka ko magpungtot ka? Sino kumati saan makapungtot? Ipapabasol nyo kanyak? Ti pa nakaregret ti sikog ti asawam? Kuha ngamin, nakalawlawag kanyak ti Bagam Ruel. Naminduan na regreg ti sikog ti asawam, iso imay kayo kanyak tapno sa anton nga maregreg. Taapay, siya kaditi mang parparegreg ti sikog ti asawam? Kasano kuma? Anya kuma ti pakainay ka kiti mapaspasamak kada kayo? Ha? Awang bibiyan ko kada kayo? Sayo ibaga itang siyak tiga po no apay maregreg ti sikog na? Dadangamin ti kuna ti herbolaryo nga nagpaagasad mi. Bullshit! Tanya ti pa nagkurkunan nyo kanya mangkukulam! Sama na kasta, Mindwa. Minda. Pumanaw kayo. Minda. Pumanaw kayo! Pumanaw kayong kunak. Kahit saan kayo itong nagsusubli pa. Hayop kayo. Siyak lang arudan ti sinaktan nyo. Siyak pala tagbaling ang dakes ka na kayo. Get out! Sige. Ingkam nga arudan. Agsubli kam tumanin. Minda. Di nakla siguro mawatan. So, agsubli ak tumanin.
Nagtultuloy ti pungtot ko, ken panagsangsangit ko manon nemi makapungtutak unay ken nasakit unay tinagem ko. Ket inanawanak ni amang mano, alalala, ustonan anak, nakadayutan, ustonan, ti ayop, ti ayop, ti ayop, ustonan anak. Awan to malaserbi nga, iti pinaka panagpungpungtot mo. Ha? Tamang awamet lat serbina, ti panaki misam, na nagkapo ka di singbaan kat nagpungpungtot kami. Tas sino nga mintisan nga makapungtot amang, alaman, pagbali ng dagmatan nga mangkukulam dagiti ayop, sa nga tama na kasta anak. Ang nga saan? Imbagada ka diken ka nga mangkukulam ka. Nakalawlawag ti amin amang. Imbaga ka no di erbularyo nga nagpaagasan da, nga siyak ti umayan da, tapno agpakawan na kanyak. Ket no mapakawan ko idan, saan to kanon ngumarigrig ti sukog ti asawa da nga lalaki? Saan ka di ka nakalawlawag? Anak, saan ka di ka nakalawlawag? Ti pamati da kit ilunlunod ko ida. Ang kagurgurak ida, nga jak tupulos mapakawan ida. Ket gaputasan ko mapakawan ida. Nga isubat din deta ti gapo na no apay nga awamat lang tagbaling nga anak da. Siya ti pagpabasulod da, pagbalindag ba't na kukulam. Pamatim deta anak, ngam saan iso ti pamati da, nakalawlawag ti amin namang, nakalawlawag. Ket deta tinasakit kanya. Nakasaksakit. Alalaos tunan. Siyak pa yan. Siyak ti sinagtanda. Siyak pa iti pa. Huwag nagpaiso. Diyak lima kinaman. Nagsakit una tiniknak. Tinakim ko iti naraming kanyak ni Roel. Insina nakit day nga haidit inasawa na. Ngimam mo ti Diyos amang nga Diyak. Diyak nangimula ti gura kadako ada. Saan ko ngayon lunod ida? Diyak amo tagilunod. Diyak amo ti kumura. Diyak amo tagilunod. Tamo ka basol na kita. Basol iti Diyos tagilunod. Ngaman niya tinaramin da. Ay, so nasakit amang, nakasagsakit, unay. Sak lang arudan, ti binaybayaan, nga insina na dyan nga Roel, sak pati papasulan, no apay saan nga, no apay nga marag-rag-rag, ti sikog ti asawa na. Alala, ustunan, ha? Mabanugak pa yung mga anawakin kan. Sikan to lagi nga, di ka ta mabanugak pungpung to takasta. Ustunan na, kidaw dawat to laing nga ni ti Diyos, nga sapay ko ma, tamalawlawagan ti panunot, digiti dua, sapay ko ma. Diyak amo, manunay mino kasano, nga naalan ni Roel ti cellphone number ko. Takaday di mitlang aldaw ket adu tinabasak iti-text na. Ket imbagak kini amang dagiti text kanyak ni Roel. Nag-text at kayat na asawen nga nalawlawagan mitlang dagos ti panunot de nga Roel kasta nga ta. Ngam nasakit lata tinakim ko amang. No pa inulit-ulit ni Roel, tinagpadispensar. No tiya pagawatak, iti inaramid na, ket panang pakulam ko iti asawa na. Nagpadispensar. Ay, saan nakasta, ti panang ipapanda anak. Saan? Saan man no? Saan man dat? Amang. Saan man? Kung nakaroon din. Ta inamin na mismo ni Roel. Taan niya ngamin tin-text na. Ngagpaiso ka no, akas tamit iti pamatid ha. Nga pinakulam ko ida. Takas takano ti uso, wano sao, kas takano ti sao, ti erbolaryo. At damang kulkulang iti asawam ko na da. Di ka tiyak. At damang kulkulang, siyak pa iti, susapo, alalala. Basol nga ro, erbolaryo, ano kasta? No, amuntian na ta, erbolaryo, tengka, bakkalan. Ni tatan, ni amang,
Ngamita, kat napanagnakan na kano, nga nadulos ti puso. Apod nung tsak nagimunat ti gora, kan tsak kamo ti kilunod. Imbaga deta ni Ruel. O naman, amok madeta anak, kan mamati akmet kan ka. Nga di mo maaramit ti kasjay. Kanin palagipay ni Ruel, di na uding imbaga kari, di na uding panagsarita mi aman. Idiin siya na. Nga niya, ngayon daw dawat ko nga sapay ko tararagsak to, ti bangunan da pamilya, nga saan to nga agbabawi saan nga agbabawi, ni Haidit kinayat na. No ni Haidit pinili na, indaw dawat ko, nga saan ko mga agbabawi. Kaya magkahip ti rason, tapno atapan da ko mga pinakulam mo ida. Dahil nga ti panagpagarup da ka. Adamang kukulam ka na tayo ditoy, Sus Maria Josep, naiimbag tayo, nasisinpet tayo nga taga-Pamplona. Uri di kitay, susapo, damagim kini ko. Talaga nga tayo siya kanong herbularyo man, amang ti pabasulan da. Kaya damat basul da. Taapay ka nung aming bastalatan na mati da. Kaya nuapay ka nung aming saan nga iso, tinasurot. Nga ti kano kayat idi ni Ruel, ket doktor ti pagpakitaan da ken kuana. Ti pagpakitaan da ken ni Heidi. Ngam napandamat nga dagos kami ti herbularyo. Ket tinaladwan meten da tiyang herbularyo ti asawa ni Ruel. Unamang, dinamag kano nga dagos. Dinamag kano dagos ti herbularyo no anda nakabasbasulan da. Ket siya kanumat adagos ti simiplot ti panunot ni Ruel. Numuna ket taga Pamplona, taga Gayana. Kas tagayap, kidam gadlaeng ti tawon niya. Alisto da nga agipapani ti dakes. Pagbalinan da nga dakes ti saan man nga dakes. Iso nga nasakit tinakam ko hamang. Nasakit tinakam ko. Siyak lang nga roden ti insina da di nga Ruel. Siyak ti binaybayan na, pinagbalinak pa yung kukulam. Te kunakon, siyak ti sinaktanda, siyak pa tinagbaling ang dakis, siyak ti adabasol na. Iso, nasakit amang. Nasakit una dito, ginaramid da. Di mo ko maaramidan, di mangimula, itigura katakwada, anak. Ken lalo nga di mo aramidan, di mangilunod katakwada. Bayam nga, isudat agbasbaso. Nga saan ka may raman nga agbaso. Kaya ditultuloy tayo ti mga dawat, nasapay ko matagtultuloy, nga malawlawagan ti panunot, di kijay. Sapay ko amang. Nabayag nga awanen ti damag kupay kada Ruel manunemi. Naliplipatak mitlaeng hindi di nga nagsaksakitan tinakam ko. Idi pa nang ipagarup da nga pakpakulam ko ti asawa ni Ruel. Aging gaman nung nami nga nagturpusan iti college ni Jingjing ket Jack ni namnama nga idi umatendarak iti graduation na ijilawag tayo sumat sadya tinagbasaan na. Ket agkita kami wanan kini Ruel. Adamat gahim kabsat na nga pada na nga lalaki nga naggraduar. Nagsublin ti dati nga gwapo ken pamagina. Ti kinapo daw na ken adda nakitak nga morning pin iti bado na. Manong nemi, imbasideg ni Ruel ng sakbay nga nakasideg. Adabalong ko ang tanong kat uminumak mampain ko nak. Isong iminumak. Mapradan ngamin ti karapukub ko manong. Isong iminumak. May busan. Hindi makaasideg ko nana. Ranta ka talaga ti umay ti lugaryo. Kalpasat ko mati graduation ti kabsat ko. Tapay. Tapno umay ka manin.
dumawat iti pamakawan. Ay, sana nga naskapag ang dumawat at tanamayagan nga si papakawan ka niyak di kami. O rin o, sana nga naregregta na kyo iti asawang. Sana nga nagsikog. Kaniti kaanuman, kat talaga nga saan nga nagsikog. Tapay, nagpalagit kayo? Pinaligit mo? Yung baka di doktor nga nagsikog ka delegado? Natayin. Ana? Di ko na natayan ni Heidi. Baka agbalin man nga siya, ibagam siya tira kapapate kang kuha na? No. Awan dati, panunod ko. Nukasta na tahin di asawang. Condolence. Agyaman na. Ano timbatay ti asawang? Di mo kunain nga, natay gabata ada ng kulam kang kuha na? Awan, kan jak mamati iti kulam-kulam ako nada. Kan sorry manin, nagdakil na bidot mi, dahi nga, panangipagarup mi. Nasakit dedi Roel. Nakasakit. Nga ora itakit kasla marikiriktak manin, ti sakit na. Baka no sika lati, di mamati, anak kulam di asawang. Baka di na duma, kat mamati da nga nakulam. Ngam talaga nga saan nga nakulam. Nga butawan ti amok, nga mangkukulam tulugan mi. Kanjak mamati ti kulam ang ibagbagada, Ruel. Minda, nunaskin ulit-ulitek, tek ba dispensar, kataramitek. Kada di inaramid mi nga dakkalabidtot. Ulit-ulitek, tek ba dispensar. Ngem, anya timbatay ti asawam, no saan nga nakulam. At gayong sakit ng cervical cancer. Kasdagayam. Kasdagayam ti sakit cervical cancer, ano sumurukit kaslaawan na pulos ti sarday ti panagpadara na. Nga ori no saan nga masikog. Ngam kaslakang kanayon nga maraggreg ti sikog na. No sumurulet nga sakit. Dagayam sakit na. Nga puon ti ba nakaregrig ti sikog na. Sakit pamasulandak na siya tinang mangkulam kayong kuha na. Di jamat gamin timba ka te herbolaryo. Kinapay na mati kayo. Kahit nung kumatasaan nga herbolaryo ti imuna nga nagpakitaan nyo, awang kumahamot iti pinagbalin nyo nga dakas nga tao. Diba? Isunti ko na kiti. Doktor ko na kit herbolaryo ko nada. No doktor tinangkita kayong kuha na. Amunan, nga da sakit ng cervical cancer. Ngam napang kayo mati herbolaryo. So nga dati takilabidot miminda. Namati ka malatan timbaga te herbolaryo. Iso nga pakawan anak manin. Agnanayo kasi papakawan keng karawel. Agnanayo na kasi papakawan keng ka. Agyamanak manin. Iso na lang ta. Saan nga pinatganti ni Apo Diyos tindaw dawat ko idi. Malagip mo? Indaw dawat ko idi nga sapay ko tanaragsak ti bangunin nyo nga pamilya. Alakas na talaga ti biyak, Roel. Dumdeng nagiti panubok, di mo kabaylan nga labanan kat sikat ti mabati nga maarinoknok ako na da. Mindan na ikari nga saan nga da kami kini Heidi ti agkatuluyan iti agnanayon. Nagasawa kami man, nagdanna kami man, ngam na ikari, iti apagbait lain. Kat no talaga nga adda na ikari nga para kanjak, iti agnanayon, di ka diso. Saan nga nadi Heidi? Nga saan nga nadi Heidi ko naman. Owen? No saan nga nadi Heidi? Asino nga rod? Asino ti
kataktak no ay mo tutong palbiyag. Si Kaminda. Siya? Baka nagbidot ka manin, Rowan. Gabutan na tayo ni Heidi at siyak ti baga mga kataktak no ay mo tutong palbiyag. Sa anak ton nagbidot pa Minda. Ken saan nga mo ni Apo Diyos tagbidot. Taigari ti Diyos nga sika ken siyak tagkatuluyan iti agnanayon. Nang namnama ni Roel nga kami kano tiniikari iti tunggal may sa iti agnanayon manong nemi. Ngem diya ka muno talaga kasta. Agpaiso, nga 80 tinatignay iti pusok. 80 tinakatignay iti pusok kadag iti awlat at sarday ng agar-anong kanya. Ngam jakbat nga rod masigurado nun ni pailaing Rowel ti patpateg kumanong. Saan laeng nga namin pinsan nga sinaktanak ni Rowel. Insukatnak iti sabali nga anta kanumas napatpateg ng metisyak ang sakit. Sakit idi na minsan agundaway pinati na nga may sak adakas nga babae ta pinakulam ko kano ti asawa na. Manong nemi. Nalawlawagan man nga agpaiso dagidi. Ngem saan latang may katilakip ko. No pa'y kunak adyak amo ti agimula ti gurak iti pada nga tao. Ngem nasakit nga talaga manong. Nakasaksakit na di apasama. Iso nga timay sa nga nabi, adaki din ti siled ko, hindi pagunyan nak ni amang. Ada sa nga ilim anak. Na? Kabarbaro ka din nga umay mang pasyar kanyak, amang? Nga umay agarib kanyak? May daidin. Ana? May daidin nga ti kadwa na taga Sanchez, Mira. Asino ta? Darwel, kanti kasinsin na. Alaing kan sangun ita barok. Malasan ko. Adada iti balkon. Amang, ibagayo ka takwad ang antsak basango. Makaturog akon. Ay, nasa assignment lang, no? Sang mo, mina. Ura, pagbitla, nganak. Di da nga tamat tagpilit nga agpaut. Dapay nga, no, ibagam nga kayat mong timaturog. Amang, ano namin ti maniklik nam kini Roel? Kagurem ka di pailaing? Amang, jak pulos ang mo takim mulat kurak ang kuwana. Mapay nga ron. Nasakit man nga peso, tiriknak. Ngam jak pulos pinagpaot, tinariknak agurak ang kuwana. Ngam di na kayo tasawen, ngaypatpatig kumanin. Ngaipatpatig ko pailaing son. Bako no dahi tatirason. So nga awan ti aklunim kada kita agar-arim keng ka. Kaputan ni palagruwel ti patpatag mo. Amang. At na pa'y may sakap sat kung saan pa nga nagraduar. Iso nga saan pa nga panawan tapno panunutek-tek pamilya. Nga maadamat yung trabaho ni Jingjing. Tauray no makiasawan to, makiasawakan ton. Nintun Jingjing ti makam mo nga mangtulong kini bunso. Uray pa'y amang. Siguro kita napakigtutan ti puso. Iso nga narigat ita nga malukoy manin. Siguro kitjak kayatin nga masaktanak to manin. Antakin ka nga agdesisyon dahi ta anak. Ngamin ka kumapila sangwen da kiti sa nga ilim. Alan, kinagkurukurit ta. Ingkan. Manong name balbalo manen ngayon dato ni Roel ti panagayat na kanyak. Ngam noan niya timbagak kini amang ket isumet itimbagak kini Roel. Ayatan kaminda. Ayat nga awanin ti pagdasigak pa Awanin ti sabali pa nga pagpilyak. Sika ket sikalaeng, sikan tulaeng. Agyaman ak lukas taman Roel. Ngam sampay siguro nga panahon tapno balbalo nga agayatak manen. Nga agayat manen ti puso. Inayat nak idin minda.
Ket sa nga narigat nga sublim deta nga dati nga panagayat mo kanya. Kayat ko man. Ngem ti pusok ti agket-ket. Awan ti maramidak. Ket do saan man nga ita ti panawen. Urayak nga rot nga tumteng deta nga panawen. Ngem sanak to agserdeng. Sanak to maumang subli-subli binda. Ikarik nga awanin ti sabari pa nga ayatek. No saan lang nga siksika. Siksika, iti agnanayon. Manong nemi nagturpos mo tiburdek akabsat ko. Ganawanan ti pagbasahan mi pa manong. Nagturpos ko may aminan nga kakapsat. Kaya nagdamat din trabaho ni Bonso, kaya din tuloy matlata ni Roel, manong nemi iti nagsubli-subli, nga umay mga loko iti puso. Tapno ayatak manin isuna. Ngam kaskas di, manong nemi kakaslat mapagtignay, nga dinan mapagtignay pay, kan dinan mariing pa iti puso. Banag apakas dawak man. Iti agdama, manong nemi, nakiasawan ni Jingjing. Linumbaan na kon manong. At dapahin anak da. Sumarsaruno kanumaten nga agasawa ni Bunso. Ket siya. Jak tulaan mo, nintun ka ano. Tada di mat mauma ni Roel, manong nemi, agsubli-subli. Ket no, anyan tuman, manong nemi, ti pamasamak, kadag iti masungod nga maset, ti biyag ko. Alaket ni Apo Diyos laeng, ti makaikad din. Ngay daw-dawat ko nga sapi ko ma, taawanan na kinutubtang pa nga panubok iti biyag mi. Sapi ko ma, manong nemi. Panawan lahing nga ti makaikad din. No agsublinto pa iti panagayat ko kini Ruel. Kahit no saan nga makauray, kat jaklabo, baka agayat nun ti sa bali. Gabuta siguro kahit saan nga naikaringan ta kami. Na ito nga rod, manong nemi ti pagkabuklan, ti pagkasalita, kakasli ti kalban lahing, nga napasama. No payat dan sumagbanong nga tawen, manong nemi, gabutad dan asawa nga, agpadpada, dagiti duwa kamsat ko. Ket siya kong tinabati, ti sidong ni amang, kung magbaga. Ang asawa ka maten minda, bakatan kan balasan ko, kasawa kan, aklo naman ni Roel, yan tangi kat urayan na ka. Ngam jak tula mo manong nintun ka ano. Baka intun bigat, sanga bigat, next week, next month, the other quarterly month, the other year, or never. Ana, kanta ka manen. Ano ba kamaya? Dito nga ron, ti pagkasalita, manong, ganagyaman nagtaalayang, ti anos mo, nagbasa. At sabi ko nga, tadamat na batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag ka nagitay dimngeg kan nagbuya more power to your program. Ito nga naggaman nga pagaya mo, minda, iti Pamplona kagayan.